Na kabenta ke kubor paman kasi pet but subscribe ya u Antonio. Kador bar snong ring ut himas shim sora kalap long ya kata masa Tharia Wah Hagawa Rew ne ka beach festival kabla long min haka khatlai turik u kalaling kod arhajar arpusau. Ya kata masa tulang kabla tip kum ka Tharia Wah Rew lawan play da uba leheng Menteri Katanat Fisheries Bird Animals Husbandry Veterinary ka Sorgar Jilla haga jingya dan lang uba kraubok lang pasayomon State Vice President BJP Dr. Fenela El Nonglan by Im Freemans Im Kahima Sora Sodar Shnong ba Edmond Khongsa bad kinungkit kam ka Umro Beach Festival kata masa Tharia Wah Rew harut wa kadai kasin ka baningkong ya ksnong ring on ban pelong kom shibenta ban penkot ya kajungdang Sun Post nem jong kasnong Shushu ha kajingya thu Sodar Shnong ring on uba Edmond Khongsa kasnong kom kajing penkre ban penkot ya kajibili jong kasnong kala shim karai ban pelong ya kata masa Beach Festival ya kabala shim benta daki nong shongshnong kom kajingya kop jingi kajingya le kai volleyball ka yasiat knam bat kiwe tin sngo Sodar Shnong Ya Sodar Noah Aja pasang tunjuk antar Asia kesan pom tadi Islam kebalaya kini kini competition. Te ngatrai kene kubor kale Indonesia Commissioner jungi balwan open menak tu kasing opening nam ta kene program ko jungi nilai ya cibun kenti bani pendai bani. Te mulai cibun sar kajing don jupi kadai ka amin sem yang ingin poi perkat ba hakeni ki khoro program kenti ki ba jenjar ngai bi long kum wei upreu ban perang jala kaja ati jala kajong ka kamet kapat no kamtam ban internet kene ka sien ka banikong ka jungi hakeni ka sinong ka jungi. Mulai cibun Dr. Final Langlaj mulai cibun IPM daftar judgment crowd apa nakaliang jong iba आपका फोन निकल el hack bidai minister jong ka veterinary animal husbandry ibaradon company berkumju ro IPM masing sing badai usim masora i Dr. Final Langlaj kong Erina badi SDO Civil Solution Sekretari Jong Kahima bad parok kin hon ki pelawan dan senan lem ye sarhek berkumju ro ya SDO de kom hakane ko por show bagin stang ya kana program ko jongi ngi kon show ya i sar hek ba in ni ko i sar hek ba in kap yau neu ribon kom kadang ka jingpri ya kana ka festival ka jongi Jongan ni ka Snong Ringut, ba Edmund, dan ta paro ki organizers, ba organizer ni ka program ko bitanat ba. Ngai ku play EP, play treasure tom penolong yang kani ka tourism destination. Dah betau dora sipun hai ki tourist kani ka state ke jongi, lengba ki national tourist, but international tourist. Inong dan bob hang don ba I siem rangba ni preman siem, dan ta siem kena dora kat lang ni doru Dr. Fenela rangkat bat ni yang ni. Idon ru secretary Snong baro ba pi ki dong penkai dong ilekai dong isim mentah. Idon ru SDO civil salon mi berdeka lang bat ni beri jong sora ya aku be pi baro kit bok kidwang ba kani ka program jong pi kanong ka job ba kani ka sin ka peningkong ba kamdei unong gru ba sin ka khadu bangingit ba ginawan biang sa sin ba penitnat susu da ka bagi organize ha samal suk kalet kawan ya kinong wan kai jwa kai pantai ku be ku board ku be je jango te banda ka si kalai tarik Januari arpo arbusau ngasing muni ka lat ka kabu dag bata bat ai ka jingker ku do da ba pleno ya kani ka beach festival jong ringut ha kani ka stong ka jongpi ba kan long ka jing sdang ba ka jing warna cibon ka jing mentoy ha ka yo ka kot ha ka kam ki jam ka ma pi pitrai ku be sibor ku be je jango uble unsa ka pula yang ni te mentan pleno ya kani ko but we have to dance with us all of us yes
Dr. Philip. Yes. Ai tu. Ai tu nak. Ai tu kau mesti kan. Apa im? Ai PM sure. Ya ni. Bat cepat PM atau cepat. Ya Rina. Aye. Cino kaye. Aye. Pira labat penpeli akan eka beach festival ka jongi hakan eka janme no paisi te ngahan ko por ngakot yai pa em phima sing sim in a shikatin kantin le se ka dei ka sen ka ba ar pa em phiwan du san patna spa proposal chene pin chai lam net ini to soda budon burung angkat step komite yang berorganisasi SDO Sibil Saloni. Enak selong lu. Bang tua, selepas simit. Udah yun eh. Kok cai? Tu siapa ni?